Pamiarsa Wuku Menail memargi ngawit rahina redite umanis 15 Desember kantor sanis cara paing selikur Desember warsa kali tali 4 Majeng umat Hindu sani pacang margiang upacara bebayuh otonan ring Wuku Menail sejeroning upakara wiadin bebantenan kepatutang meulam ayam putih tulus. Wenten sane tawah sejeroning parikrama mebayuh oton majang krama sane embas ring Wuku Menail inggih punika bayuh oton kemargiang ring cerap capan bale taler upakaranipun kejangkepin antuk ayam putih tulus. Manut jero mangku kardana sane taler pinaka jero mangku kayangan bajang kesiman ayam putih tulus inucap mepanggang mebasa mice putih. Bebantenan sane kaaturang medaging tumpeng putih kuning tumpeng medaging saur loloh miwah ayam putih mepanggang. Pengacepnya nih majeng ring ide betara iswara sane melingga istana ring sisi kangin antuk ide betari ume sane ngerakse warna petak wiadin putih. Cero mangku kardana sane ketah kasengguh cero mangku karde nyabran rahina muput upacara bebayuhan otonan nu gesang. Bebayuhan sepatutnya nih kemargiang ring tegak paweton boya kemargiang masal napi malih tegak paweton nepet purnama patut kemargiang ring anak alit sane wau munggah de truna. Indik soroh bebantenan tios ring Wuku Menail patut ka anutang santukan Wuku Menail anut ring dreste kuno sane kerakse ide betara warta gotra. Yening embas ring rahina redite umanis Wuku Menail suang-suang urip nyani 5. Sane kawilangin dados dase. Manut jero mangku kardana otonan ring rahina redite umanis taler kejangkepin Banten pejati sane katur ring petang genah matiosan. Bebantenan sane munggah ring kawitan rong 3 medaging sodan ayam putih panggang. Mas miwah jinah kepeng antuk wilangan 500 kepeng. Ring piasan merajan katur bebantenan sane jangkep medaging bohoan sarwa 5, ayam putih mepanggang miwah jinah kepeng 5 kepeng. Ring balik katuran Banten rayunan tumpeng putih kuning antuk bohoan sarwa 5, sekar warna 5 medaging ayam putih mepanggang. Ring margi agung kemargiang penglukatan antuk toya saking plekutus kelebutan. Penglukatan kemargiang majeng kangin wus upacara bebayuhan wau kemargiang parikrama otonan. Yening otonan nepet purnama upakara kejangkepin antuk saji metaji sia sane kekaryanin antuk ambengan. Jero mangku kardana nguningayang samian upacara inucap rumasuk dreste kuno manut aja-ajahan ide pedanda nabi gedeaan griaan kelungkung sanis sampun ewate. Swece nguningayang.